Nzabakiza inshuti yanje Patrick ni amazina yanje. Nzabakiza twari Bugande yatwitayeho, ico nico kintu ca mbere. Iyo ushitse Kampala, Nzabakiza niwe muntu wa mbere uzi kugeraho. Nzabakiza niwe muntu wa mbere uzi kugeraho akakubwira ati niki ubuze akakigukorera, ico ubuze nimba wabuze n'ikintu akakigushakira ukakibona. Nzabakiza agira urukundo rwinshi pe. Materaniro Kampala niwe ugize Kampala, niwe tuzi Kampala kabisa. Ikindi Nzabakiza arashigikirana mu bintu byose, waba wateguye event yawe cyangwa giterane mu makanisa, Nzabakiza azitabira atitaye ngo hariho abantu bakeya cyangwa benshi, agakora nk'uri wabo. Kandi uwo muntu uzushika mu materaniro nabonye duhujije tiyicara azashika gucya akora. Niyo makuru ya Nzabakiza. Hello bakunzi ba Animasha TV, turabaramukije mwaho muri mwese, tubari mwiriwe cyangwa mwaramutse banye naho uri. Wewe wicaye kuri televiziyo cyangwa laptop, mu modoka, uri mu kazi, tugwaye kaza muri kino kiganiro ciza cyane, gano ewa isukuye. Turi kumwe n'umuntu urenze cyane, umuntu udasanzwe ukora ibintu byiza nk'ubuntu muzi ewa East Africa. Naye yagiye azunguruka amatuba menshi kabisa, bakaba bamwita Umuyumbe Patrick. Nikako muzi n'umugabo cyangwa bari umusore, byinshi mwaje kubimenya. No musi twamuzanye muri ya challenge yanyu, tugwaye ikaze kuri Animasha TV. Murakoze kabisa. Meze neza? Yego meze neza. Uyumva umeze gute gushika kuri no musi kuri Animasha TV? Ndiyumva meze neza pe. Yego nta kibazo. Turagushimiye kubw'umwanya wawe, twaragushakishe biraburana, ariko kuno musi wawe twemera Imana igwezagire cyane. Murakoze kabisa. Uriteguye kuri no challenge ingene imeze? Yavana nyine. Yavana pe. So ino challenge ukuntu imeze sinzi nimba warayitahuye. Urumva mwerekera ifoto y'umuntu, ukavuga izina rye, ukashaka kuvuga ibintu bitatu. Waba utamuzi nkamukubwira. Uri tayari? Nta kibazo. Urumva nta kibazo kabisa. No challenge. So umuntu wa mbere n'uyu. Umushumba. Ibintu bitatu muzi. Ibintu muzi w'umushumba. Cya mbere ni umuntu mwiza. Mwiza gute, ashigikira abajene. Bivanye n'ishengero ayoboye. Uvuga ngo nigeze kubakorera igitaramo jena ubwanje. Nigeze kuza kumusaba ikanisa, ari meza bitagoranye. Uvuga ngo ashigikira abantu bose, basore, ntayita ngo urinde, aguheza ikibanza tarenze kwidoga cyane. Ico nico kintu ca mbere. Ikindi kintu ca kabiri ni muziho, azi ikintu bita leadership, imiyoborere. Nigeze kumubaza se wize leadership ku ishuri, arambwira ngo ntayigeze yiga, ngo ahubwo ngo n'umwuka wera. Rero ico kintu ntimuzi. Ikindi kintu muzi ni urukundo pe, akunda abantu bose. Yego. Ndutira namuvuga ibintu bitatu. Ikintu ca mbere ndasimba atandukanyaga na be. Abantu beza. Ikintu ca kabiri ndutira n'umuririmbyi mwiza uzamura amateraniro. Na commentaire azatanga mu materaniro, hari umuntu utanga commentaire abantu bose bakifata mu mutwe cyane, kandi ari umuririmbyi. Ariko ndutira n'umuntu utanga commentaire ziza, atararirimba gusa kumva ko hari ikirere c'Imana. Ikintu ca gatatu ndutira umuntu uzawakira neza abashitsi iyo bageze mu gihugu cyabo Nairobi, kita ku bashitsi. Ico nico ca gatatu. Murakoze. Nzabakiza inshuti yanje Patrick ni amazina yanje. Nzabakiza twari Bugande yatwitayeho, ico nico kintu ca mbere. Iyo ushitse Kampala, Nzabakiza niwe muntu wa mbere uzi kugeraho. Nzabakiza niwe muntu wa mbere uzi kugeraho akakubwira ati niki ubuze akakigukorera, ico ubuze nimba wabuze n'ikintu akakigushakira ukakibona. Nzabakiza agira urukundo rwinshi pe. Materaniro Kampala niwe ugize Kampala, niwe tuzi
Kampala kabisa. Ikindi Nzabakiza arashigikirana mu bintu byose, waba wateguye event yawe cyangwa giterane mu makanisa, Nzabakiza azayitabira atitaye ngo hariho abantu bakeya cyangwa benshi, agakora nk'uri wabo. Kandi niwo muntu uzushika mu materaniro nabonye duhujije tiyicare azashika gucya akora. Niyo makuru ya Nzabakiza. Nzungu n'umugore wiwe, jewe mama ni umusege kubera ko ndi umusege. Nzungu ni inshuti yanje ataraje muri Amerika akiza hano, bakaza baza hano mu biterane nije bakazubakira. Nzungu ni umuntu mwiza mu busanzwe, akaza akambwira ngo se turabona ibyo turya, ati nabiteguye, kandi reka nguheze ifaranga, atoye nta faranga azanshaka. Kumva Nzungu ni umuntu wisanzura, arisanzura pe mu ahantu ashitse hose, yari adapta kandi ni umucuranzi mwiza. Nzungu tushe ya Nzungu. Nzungu kabisa. Hari n'indirimbo yasohoye nziza, iyo ndirimbo yaramfashe kabisa. N'umuntu w'umugabo. Yego. James na Daniela navugaho byinshi, ariko ndavugaho kimwe kuri Daniela. Je umunsi wa mbere nshika Kigali, nari nagiye mu gitaramo cya Gisubizo Kigali. No munsi w'icyo twahuye nawe turaganira. Umuntu uca bugufi, ntazareba ngo urinde. Cyo gihe kabisa twarahuye tuganira amajambo ndayibuka. N'ubu ngubu kuva yakagenda sindasubira nyine kuvugana nawe cyane, ariko akiba Kigali tuvugana agira urukundo. Ni umuntu yakazanye ambaza ukomeze tukaganira. Hari n'ifoto twifotozanye ni abana yari n'inshuti yanje cyane. Ego ni umuntu unasenga ahubwo cyane, arasenga pe. Twaraganira iminota mike numva ni umuntu mwiza. Ego Mbabazi uwo nguwo ni we wacu wino, niwe wa ejo ndi kofaherutse kumutangaza ko ari we mukuru w'abaririmbyi b'Ubujumbura neza, ngo yaramwimitse. Mbabazi ndamuvuga ibintu byinshi ariko ndagenda mucamo gusa. Sawa. Mbabazi ni umuntu ndahereye, ni munini, urumva umuntu munini uzi buri yuhera bivanye no kubera ko tubana muri ville hano tuba, kandi tubana amasaha menshi. Mbabazi aca bugufi. Mbabazi ni umuntu ukunda gusenga. Mbabazi ni umuntu ugira urukundo. Mbabazi yafashe mikoro zanumva ko ibintu byanje bihinduka. Mbabazi yatararimba ndi mu materaniro kandi arimo, zanumva ko hari ikintu kikibuza, ahubwo nshaka moye possible yose kugira gusa ngo mbone ko ndumusingiza nka mikoro arimbe gusa. Ni umugabo umuntu w'umugabo cyane, ndamukunda nawe arabizi, turakundana pe. Tubwire nani yacu nka team yo kudutumira, uyitumiye umwe tugenda twese, uzamuvuga ni twese turi bane, utumiye umwe twese turatugenda. Ego ubona Mbabazi kabisa ni umuntu w'umugabo. Mushumba Daddy Kofi yega nkakira ikiganiro gita kimurangirira kuko no muvugaho ibintu byinshi twite dutaha. Ndavuga Kofi ni inshuti yanje, tubanaziriza inshuti yanje magara. Niyo muntu tuvugana ibintu byose, nkamubwira ibintu byose nakambwira ibyo byose. Ni ukuvuga ngo duhorana 24/24. Ni inshuti yanje, ni ukuvuga ngo Kofi aca bugufi kandi ari pasiteri. Ukuvuga ngo duhorana mu buzima bwa buri munsi, ibibazo byacu turabimenyana, ukamenya icyo umuntu abuze tugasangira. Uwo ni wo Kofi rero.
rero Kofi akongera kandi akaba n'umubyeyi wanje spirituel. Turasengana ariko hari ubundi buzima bw'amasengesho tubanamo turi babiri. Dusengana kagenda ampuguramo ibintu byinshi kabisa. Hari n'abantu bakunda kuvuga ngo ntazakunda kwitaba telefone bazoza bancamo aho kandi nawe ufite uko kubaza kabisa, bazoza bancamo ubura Kofi azoza mpamagara, ni benshi bazampamagara kubera ko hari abantu bagenda bamushaka ari benshi, twabona agira umwanya mukeya pe, agira umwanya muke, hari igihe nyine je turamana ukabona ukuntu abantu bagomba kumuhamagara ari benshi noneho ntavuge ngo ntabona umwanya wo kubitabira bose icyarimwe cyangwa ngo afate umwanya ngo agane n'uyu. Ni akazi kenshi abamo uvuga ngo duhorana dutandukana tugiye kuryama. Nico urabizi nawe ngira cyane kabisa, nkunda kubona umwanya bana Kofi sinzi ni umubyeyi wanje spirituel kabisa. Niwe muntu uriya kabisa bavuga ngo tunga ugutoki naje no gutunga urudi inshuti yaje pe, umubyeyi mwiza. Frank ni mwene wacu cyambere. Ikindi kintu cya kabiri inshuti yanje n'ubu ngubu ari iriya tuganira ibintu byinshi cyane, ari muri Arizona azanyandikira tukavugana. Frank ni umuririmbyi kimwe na Mbabazi. Mbona abantu n'undi umwe gusa ntaravuga sinzi nimba uza kumugera abo ngabo iyo kandi jewe icyo mbakundira nuko batazakoresha ibyuma byose, bakoresha ka piano gusa gafata tapi yo hasi amaze abahungu bakaririmba. Frank ni inshuti yanje kandi azaca bugufi pe, ni umuririmbyi mwiza wandika indirimbo nziza, n'indirimbo z'ibisimba ziwe ndazikunda. Yagiye yandika akiba muri Afurika, umuntu w'umugabo. Mbona hari abandi bashika iriya impano zikagenda zikina bivanye nyine n'akazi wenda bagenda bakoraho ntiturashikayo, ariko mbona iyo agira bidi buri munsi arakora agakora. Yankuyemo kabisa ni kuri umugabo nanone umugabo kabisa. Frank Imana mukomeze imugirire neza. Galas nje ntago muzi cyane, ni indirimbo ngenda mbona aririmba, nta bindi muziho sinobesha birebire. Yego ubutumwa Musoke umuntu uhora mahombi kandi Musoke agaca bugufi. Yageze mu materaniro tumenya ko yanaje, ari nzo ko hari abantu bazashika mu materaniro umuririmbyi bivanye n'ukuntu bakuzi agahita ashaka nk'ukuntu yoririmba, ariko Musoke we ntabyagira. Musoke muzamurinda kumubwira ngo ibintu nyabuna mukaza mwinginga. Umva Musoke no umuntu uca bugufi pe, kandi n'abantu bose barabizi uca bugufi kwa Musoke, niyo mpamvu abantu batagenda bamuhararuka. Musoke guca bugufi kwiwe nibyo mukundira cyane. Yego ni inshuti yaje, n'igihe haza gushaka hano naje bamwakiriye ari Burundi niba mwakiriye neza, yamaze amezi menshi kabisa mu rugo tubana. N'igihe yagiye gutegura umurenge ejo bakaza umujana kumushakisha amakoti mu mujyi. Ni inshuti yaje kabisa. Yego mukwibuse Vox. Uwo ni umuntu w'umugabo yandika uturirimbo turyoshe pe, yandika uturirimbo turyoshe, nawe ntabwo tuziranye ariko nkurikirana indirimbo ziwe, yandika indirimbo ziza pe. Yego Samson Iwacu online ni umuntu w'umugabo cyane, ari mu bantu bafite amacano hano ari gutera imbere pe. Umuntu ukora kandi iyo banumva abantu bamusaba amaserivisi kuko nje ntawe ndamusaba akabafasha. Umuntu w'umugabo wenda utizamura uca bugufi pe. Iwacu online ni umuntu w'umugabo yaherutse gukora ubukwe bw'ibonye ukuntu twamwambye gusa hari ikintu atarakora kimwe akikubaza kimbaza zo kunyandikira mbaza
mu bukwe bw'ibonye ibintu twakoze yakoze ubukwe bwiza pe. Yego. Samusoni umuntu mwiza usabana n'abantu bose kandi dushimiye Imana yamwubakiye yamuhaye umugore mwiza. Ico kintu caradushimishije guma gutere ni wose Israel Mbonye. Israel Mbonye nawe nagiriwe amahirwe yo kumuramutsa uwo munsi nyine w'igitaramo cya Gisubizo. Ndanibuka yarasohotse bakubitana ndamuhagarika ati nshaka kuramutsa neza ndamuramutsa yaragiye kwinjira mu modoka yiwe yari afite akamodoka ka jike ndakibuka kabisa none ndamwatishaka kumubaza ibibazo nkabingahe arahagarara n'umuntu uca bugufi ndamubwira ati mbwira ukuntu wagize ngo kugira ngo utere imbere gutya arambwira ngo nta kindi ngo n'amasengesho nuko yambwiye ndamubwira ati none niyo mpamvu wateye imbere gutya cyane nza kuza kubaza ari mushiki wanje wigiye mu Buhinde ndamubaza kuko yari yigiye mu Buhinde ndamubaza ati se niki cyatumye Israel Mbonye atera imbere kuri arambwira ngo imyaka babanye yose ngo ni iminsi mike yakazamubona ajya saa sita. Yego. Rero bita kuzana amajambo yambwiye numva ko bisaba amafungo no gusenga cyane none agambikompare numva ariyo mpamvu yateye imbere cyane. Rero nawe ni umuntu uca bugufi pe nagira amahirwe yo kuganira nawe iminota mikeya ntabwo ari myinshi ariko agenda amahirwe naragize kabisa. Yego yampaye na nimero yiwe nigeze kugira na message yego yego Aposo Gitwaza. Yego. Uwo muzeyi ni umuzeyi twubaha nkatwe abanyamurenge ku bwanje ku giti canje Aposo ndamwubaha ndamukurikirana kuri Authentique agenda agira inyigisho nyinshi z'abajene nico mukundira agira inyigisho z'abajene nizo nkunda gukurikirana. Hari ijambo rimwe yavuze ryiza ntajya nkubwira rero Aposo nico namukundiye umuntu icambere akunda ubwoko icya kabiri agakunda n'urubyiruko cyane akunda gukorana nawe n'urubyiruko rero ndamukunda cyane pe nzambona noshika ya hafi niwo muntu wa mbere noje kureba. Musabwa nawe ni inshuti yaje aca bugufi Musabwa nzanibuka nigiye akazaza hano twakara tugana ibintu byinshi. Musabwa agira urukundo nawe urukundo kandi akora studio ni umwanditsi w'indirimbo ni umuproducer wandika uturimbo turyoshe pe turyoshe. Hari n'akandi yerutse gusubiramo ngira ngo ari Nairobi narakumvishije ejo bundi numva Musabwa yasubiye kugaruka Imana mu ijuru nayo imuheza umugisha cyane kabisa. Trezor Zikama kwambaza bene wacu gusa Zikama nawe bene wacu urumva yagumye kumbaza bene wacu Zikama ni umuntu w'umugabo yani turirimbo twagumye kumfata ari munsi nkiri ku ishuri akarimbo kigeze kumfata kiwe tukagenderamo ndajwe tuyizi ako vuba ndatangura kuririmba tugira ikibazo ciao. Zikama ni umuntu nakazitegera indirimbo ziriho ku manywa na nijoro pe n'ubu ngubu ndamukunda pe Imana nawe ikomeze umugirire neza. Tumwagwire banje kumusuza tumwa Paulo akunda kuvuga amakuru ya Paulo cyane umuntu ni inshuti yaje gwereka nzamuhamagara amasaha yose ubu nyine uko yamuhamagara kandi ntanyitaza akampamagara gusa mperutse ko kumurakaza sinzi ikintu nakoze nkaza babarira gwere rero gwereka ikintu cambere arashigikirana gwereka yo gupfira gwereka yo gupfira akindi gwereka agira urukundo. Hari igihe ushika ahantu bivanye n'ukuntu utamenyereye ariko gwereka iyo wamenye ko wageze mu muhana arimo gwereka aza gushaka hasi no hejuru. Nje ndabizi kenshi nakanshika ahantu
uzashika ahantu hari akampamagara ngo bamubwiye ko ndi hano kandi ntamubwiye akanjana ahantu heza akanyicaza guhera tukararana inshuti yaje rero Imana agiye afite na channel yo nziza pe abantu bazoza baguma bamukurikirane ni paruwase yiwe batazogwaniraho n'undi muntu muvuga ubutumwa w'umupanga pe ikindi avuga ngo igitaramo mfite kwa 12 ndi kumugendaho hasi no hejuru muri program amasaha 6 yaje asigaye ego Dairo baje kumusoza Dairo umukozi w'Imana nkunda cyane pe Dairo nawe ni muvuga ibintu byinshi Dairo shikani Bujumbura niwo muntu wanyakiriye na Moses niwo muntu wanyakiriye niwo umuntu wa mbere wahaye Moses piano zabyibuka twari dutaramiye muri Agape ati nazanye n'umwana w'umucuranzi amubwira ati Patrick uramwizeye ati Dairo yari inshuti yanje n'ubu ni inshuti yanjye tuganira cyane kandi afite kuza ataguma mwitegure no muri Afrika turakwiteguye ndanamuramukijagira urukundo twakaturana mahombi muri Pismo Dairo tukamara kw'icumweru pe atarata kandi afite umugore umunyamasengesho wo kugwego niyo mpamvu amavuta ya Dairo sinzi kwazoshira kubera amasengesho yasenga hano i Burundi ateye ubwo Dairo kirere cakaza canga gufata Dairo mukamusengiriza miko cyane neza kamake Dairo umuntu w'umugabo cyane na mikuru ya Dairo ni menshi nawe Dairo no muvuga ibintu byinshi tukatugera mu twisanzura k'ibino inshuti yanje pe yego Papa Jevo Kiriki Kiriki twamenyanye kera Kiriki nawe twamenyanye nka muri Congo ndibuka yigeze gutegura igitaramo i Bukavu cyagenda nari mba Uvira kandi twatugana tutaziranye ndatega nca muri plane ngeje kumushigikira i Bukavu tutaziranye ari bwo bwa mbere je na Moses turagenda turamushigikira i Bukavu Kiriki turahura niwo munsi twahuye gutya muri buraka ndanibuka nyuma yaho nibwo kandi twongeye kugira igitaramo i Bukavu ducana muri plane tuzana Buvira turangize twambuka nani Burundi uba Kiriki ni inshuti yaje nawe ebana iyo ndi Kigali nimba ndi kwa Kiriki biteye ubwoba ni inshuti yanje akunda no kumbwira ngo turasa azambwira ngo niwe pare wanje ni inshuti yanje pe kandi Kirikiga akandika n'indirimbo yanditse indirimbo nyinshi abawe bose bafunitse mu kiganza hakika hari indi noneho iri kuza sinzi ukuntu yembwira nimba ari yihe none kiri niye yambwiye indirimbo aho ziriya ndirimbo nubwo ijoro ryatinda guca yandika ngo n'indi ngo ni yandika ngo ni ivuga gutemana yawe nisanzemo muwo yacunguye Kiriki ni umwanditsi w'indirimbo wo ku rwego kandi ni umuntu ushigikira abantu Kiriki nawe ni umuntu ushobora kugupfira akagushigikira pe akunda abantu abanyempano ni benshi tuzi yagiye ashigikira batera imbere pe yanatunze babana muri foyer akabitaho pe yego Siana wowe ntago muzi ho cyane gusa yabaye hano i Burundi nibuka twari tukira abana batoya bagisengera muri Gerizo Shogenat twari turi batoya baba muri korali yitwa Maserafi muri Gerizo naho muzi nibi byo kumukurikirana gusa ko ntago tuziranye we cyane pe ntago tuziranye Papa Legend nawe ntago tuziranye nkurikirana ibyo agenda ashiraho nta bindi birebire muzi hukanye abantu bashabanti bamuzi ko kubera kari agapfukamunwa sinzi nawe simuzi cyane ukumubona nta birebire muzi Jefu
Refuru nawe ni inshuti yanjye twarabanye hano, umucuranzi mwiza acuranga gitari. Gitari kabisa ya piano akayicuranga neza. Twaranabanye n'iwacu ruguru. Iwacu ruguru ni Marungu hafi, ni hamwe nyine umuhano umwe. Iwacu no kwa Refuru ni hafi pe, ni nk'ahantu hariya. Ben Chance nabo ndabakunda, nza mbona ari abantu baca bugufi, yego ndabakunda, nabo ntabwo tuganira cyane pe. Mutware merci, Mutware merci yo kwijimbo rikuru, kwijimbo yo konditeri mukuru hariya. Mutware ni umuntu mwiza ate gute. Mutware uramutumira akababwira ati nzoboneka. Ni umuntu utazawica gahunda, umuntu utazawica gahunda kandi ubwirwa nawe urukundo rwinshi. Jewe nta muntu ndashwana nawe cyane pe, ariko Mutware nanjye nzamubona ati Mutware nubwo yonshavuze ni ukwamumubabariro ubwo nyine kuko ni umuntu mwiza. Mutware azaca bugufi, agira n'uturimbo turyoshye, ari indirimbo yo mukunga twakoze nziza pe. Ni umuntu wandika indirimbo, azandika uturimbo kamwe yagasohora kakamara isi cyane. Rero ni umuntu nkunda pe, uririmba atuje, akaririmba n'indirimbo z'abantu ba kera, arakundwa cyane n'abagabo n'abasaza n'abagore. Umushumba mudaheranwa, ni umuntu ubwiriza neza. Nigeze gusengera mu ishengero ry'iwe rimwe muri Zion, mbona leadership nawe iba mu kanisa ry'iwe, ndavuga ati ni umugabo kabisa, n'umushumba. Ego iwe nibyo ngibyo navuga. Ni bande w'imigeri Zoro ni umuntu nawe gihe yaje yaje mu gitaramo Cambabazi nibwo twamenyanye, ntabwo nari muzi pe. Gihe yaje nibwo twamenyanye, tumarana igihe kabisa. Numva ni umuntu mwiza. Zoro agira blague nyinshi kandi ni umuririmbyi pe, ukora ibintu avuye inyuma, ntazahita ku muntu ngo uravuga ngo ibyo bije mu mutwe wiwe aho kabona. Ni umuntu w'umugabo kabisa, yego, kubera akora ibintu atitaye ku muntu, kuko ugeze mu materaniro ugomba kwisa, tugomba gusa n'abandi. niko nza mbona nawe azayisa kabisa. Ntabonzi kabisa. Tauze bamwita Nyabitanga. Ntabonzi. Tauze uyu nabo ntabonzi. Tauze uyu umusaza Bishop wacu wo muri Gerizo, Manase, ndamukunda, ni inshuti yanjye. Gusa noneho ari kungendaho cyane, ari kungendaho munshaki. Amakuru yama yavuga ninga mu gitondo no mu gitaramo muri yonja kabisa. Ndamukunda, iwe niwe wacu neza iwe. N'ubu ngubu nsigaye mubona nkamukora, ndamukunda cyane. Yaravuze ngo agiye kumpagurukira kugeza cyane. Peter Gakunzi, umuririmbyi w'umunyamasengesho, uririmba ubwirana haleluya nziza pe. Ni umuntu dukunda mu gisagara, uca bugufi nawe. Peter azaca bugufi buriya, kandi Peter ni umunyamasengesho mu baririmbyi dufite hano muri kino gisagara. Peter ni umuntu ukunda gusenga, ukunda no gusoma ijambo ry'Imana. Hari abaririmbyi usanga abaririmbyi ariko badasoma ijambo ry'Imana, ariko Peter ni umuvugabutumwa, arabwiriza akanaririmba. Ego umushumba Christophe nawe nta birebire muvugaho, ndamukunda pe, ndamukunda. Ni umuntu w'umunyamasengesho, akaba n'umuprofete, ariko ntigeze kumbwira kabisa nahuye naco gutya. Ndamukunda, n'ubundi Kigali nzangenda ku Karuvari wiwe mwizindiro kabisa. Umuntu uzamura itorero kabisa.
sinza ndeba Kabumbu Kabumbu karananiye bamwita Mbappe sinza si uko ngaho mubone mubone sinza ndeba Kabumbu pe Aline ni inshuti yanje cyane muri Gisubizo ndamukunda n'umugabo ni inshuti yanje pe ni inshuti yanje Aline ni umuntu bekinga neza umuririmbyi wo ku rwego Aline ubonye arakubekingi n'undi wagiye ngo ni Fafu cyangwa n'undi ngo ni Joyeuse abo bakobwa uwo kubekingira nubwo utabuze kuririmba ngira ngo urumva nk'ijwi ryaje no kwa Marigorora umuntu ucana bugufi rero cyane ego umusaza ndamukunda tabirenze navuga zosanga kubwira ibindi byo so duhereje kuri aya mafoto bageze neza kutwitaba kabisa Imana igwezagira ikongera umugisha yego ariko reka nkwaze utubazo nka tungahe hari akantu wavuzeho kuri Kiriki usababwira ngo azoba pare azoba pare Bonere agiye gushaka bande bagiye gushaka bose ni inshuti zawe za hano hafi ariko niwo usigaje naye makuru ubwira abantu bakurikirana n'abantu bawe abantu bakomeje kubimbaza barambwira ati inshuti zanje nyinshi zarashatse n'izindi ziri gushaka buri muntu agira igihe ciwe igihe cy'umuntu iyo kitaragera ntushobora gukunda rero naje ntegereje igihe cyanjye ko kizoshika bizocamo hamwe n'Imana ariko nizeye ko bizocamo vuba ese hari nk'abantu bibaza ko se Patrick yafite umukunzi se mu buryo bivuze muri igihe cye baba barimo kubipanga oya ntaho ndagira aho uragira urumva twiteganye noneho ico gihe mu citege kabisa ndi kumushaka nimubona muzomubona none abantu bo kuri Masha TV mwitego uwo muntu cyangwa ahandi karamushaka neza azomuzana kigikwe none we bazokwambara gutya cortege mugane wa Yusuf ubukwe bwaje ni igiteranije bazavuga byo kuvuga ngo ibintu birebire ubukwe bwaje ni igiteranije mbabwira no mu rugo nkababwira ati ubukwe bwaje bizoba ari igiterane kuvuga ngo niba ari sambi kugiye gutangira na kabiri ari igiterane kinini cyane igomba kuzozamo abavuga butumwa nzavuga nk'abanga agomba kuzozamo Apostle Jacques kikazamo Guyereka kikazamo Michel Pasteur Michel Vera Michel kikazamo Masunzu bavuga ko nzo abo bana abo ni bavuga butumwa bazoba bahari kabisa ni igiterane abaririmbyi gano kimisi cyumweru cyose ubwo buzoba samedi ariko hamwe n'Imana bizogenda neza pe yego Patrick ndakoza akabazo kamwe cyangwa tungahe nyine niyo kugenda ku musozo uri umuntu utegura event nyinshi kandi mu buryo utegura nk'aba revera cyangwa abandi baba bafite ibintu runaka nk'abaririmbyi barimba ku giti cyabo bo bategura umunsi wose ariko we muri event zawe ubasha gucamwo umunsi kabiri hari kuvuga ngo ndakora amasaha 12 none ubu uri mu idenge kuvuga ngo hasigaye amasaha 6 se niyo cyangwa nayo ni 12 hasigaye 6 nihishura kugira cyangwa ni ikintu utegura nyine ukakora mwakomeje kumbaza ico kibazo nigeze kukibasobanura ariko ni nkaho wenda bataragisobanukirwa abantu hari umunsi baramije muri Gerizo twari dutaramye hari ife bararamye mbona ukuntu babaciyemo abantu batangiye kuramya neza numva akababaro muri jewe bavuga ati ni gute abantu bazatangira kuramya cyangwa abantu batangiye nko kwinjira mu gitaramo bakabakupa cyo kintu kirambabaza ndangize kubabara ndasenga Imana Imana mpeza umutima wo kwihangana ufashe kandi ngarura umunezero cyo gihe nicare gutya namenye tekereza amasaha 28
bamwe bateye amasaha 28 niyo wenda twakora kugira ngo numve ko turamye pe twamaze dutangira 6h za mu gitondo tugeze izindi 6h z'ikindi gitondo none ngerageza kubisaba pasiteri wanje Bishop Ferdinand yego naje kubimusaba barambwira ati sasa ibyo bintu ntibikunda hano gukora aya masaha nuko bampeza amasaha 12 muri leta bampeza amasaha 12 muri leta none nigo rupapuro bampaye go gukora none nicyo nateguye ya overnight yatangiye 6h z'umugoroba yego 6h z'umugoroba ikanisa ryari ryuzuye yego bwagiye guca abantu bari bahagaze nibo bari benshi uvuga ngo nkoraga ayo 12 sigara mu ideni ryandi atandatu ikindi gihe nico cageje ubundi mperutse gukora ikindi gitaramo ngikorera kuri Karumeri kwijimbo nibwo nakoze amasaha atandatu aya masaha atandatu naho twatangiye saa 8 tugeze hafi saa 4 ukuvuga ngo mbasigaye mu ideni ryandi atandatu niyo rero ndi gutegura kugira ngo nze neza ajye amasaha nzoba nzirishura ideni ry'ibintu nihaye by'amasaha 28 ngo nibwo nzomenya ibindi bitegura nyine byiza yego kandi Imana zikomeze kamfasha nyine abona hazaza abantu batebwo hazaza nibo ubona ibiterane kabisa Imana zinkubitira amato kandi bakunda gushikira cyane birenze kabisa abanyaburundi barakunda ndetse na hanze y'iki gihugu cyane baragukunda murakoze kabisa nakubwira uko usa neza cyane wagiye ujanisha ni nakantu kandi oye wafatiranyije ndabirenze ese Patrick bakunda kujya iki jewe tuntu uzuvuga tuno tuntu tuzahera pisani aya uzomanuka jewe ubundi kujya si cyane nkunda kunywa ahubwo ukunda umwerera w'iwacu oya n'amata sinyakunda kunda koka amata sino kwa mtekerezo ngo namugenda ngiye kunywa amata ndamubuke yape udakunda amata kabisa ahuye n'ikibazo no yanywa nyabonye ariko sino ariko nto kwisapura urwaye ngo uje kuyagura oya no ubundi twojana kamugura amata koje no gitanywa koka nkunda koka pe ukunda kandi kabisa kameze neza aho ni mu binywaci mirire naho mirire bije byose nta kibazo bitwende dukereye gusanya ntabwo byinshi sawa wakoze cyane kabisa muri kino kiganiro cyacu Imana wezagirweza umugisha oya nawe wakoze Imana ikomeze kugire neza umutera imbere mukomeza no kumushigikira buriya nta kindi kintu ciza nko gushigikirana gutezanya imbere nubuzi ko ejo nawe ashaka kugufasha ni byiza pe gufashanya byiza kandi urambabarira kenshi nagiye usanga mbura nyine umwanya ariko turi kumwe pe wakoze cyane kabisa ciao